Edebiyatımız bugün de en yakты yıldız bulup balkagan Niyaz Akman'ı iske alı kişisine jıyıldı. Bu şaranın onun tuğan oğlunda, o birinci mertebe yaşın şirekle baskan tuğan yerinde ötkenliği bir konularlar. Bilgili Niyaz'ın da Respublika mekteplerinde, oğullarda da iske alırlar. Yine 29 gününü şoğuna ona bağışlanan kişilik gerekçekler kitaphanecilerimizden barığa dep seplep planlaştırıp durabız. Bundan 45 yıllar ilk, Qozanda okup bergen yıllarda koşanda olsa Niyaz Akmal'ın kişisine qatnaşımın dep menin boşqa da kelmegendir. Biz aның bilen bir şurda okudık. Niyaz bilen tegende bölmeden bölmeye kirip şeyler içip жүрмесек de, olay yoqdagi yakın dostlar olmasak da, onun bizning bölmege kirip eliden elinde şiirler okuğa iste qolgan. Bir kiruvinde ol şunday matur bir kızı yetip kirgen edi. Eli biz ul vaqt Termet rayonlari bolup жүрübüz bit endi. Ol endi bu menim yürüyen kız Sarmandan dep tanıştırgan eynejip kim bildim eken ol. Hiç şiver kızı yok. Feyruze mi? Feride mi? Feyruze. Ol 3. kursta okuydu. Biz vaqtda 1. kursta edi. Şundan soň endi bir neçe yıl ötkeçten men okup bitirgeçten Sarman redaksiyasına qaytdım. Onda da Niyaz bizning yanга daimi kirip жүрüydü. Ol tege men үлгеріп жеткен шағир, ол вақытта нық шағир енді, нық шағир, әйбәт яза тұрған шағир. Мен кім де, сіз кім деп ірленіп көрмейдір. Ол әрбірсі білен ашық, yüz білен сөйлешіп, әрбір кіші білен көрішіп, енді әлбәтті шиғырларда оқып кетелер. Мен нәсәсін яратам, ол конечно, әлбәтті шиғыр оқығанда бүлдіргенді яратмайды, әйі Нәжип. Hatırlıyorsun mu? Бүлдіріп кіна қарасынан, ол бір неге кіріп кейті, ama көптен енді деген шиғырын өзі yazmasında мындай аңғарадым екен. Şu kadar қолларын бұлғый, şu kadar тәсірлетіп оқиды. Ona біз ол вақытта енді Гизар абайлардан башлағанда, Рауил абайлар енді Рауил абайлар келесі болғандыр, ол бек ауыр, қазір ауыр 85 yaşta енді. Оны нықлап яқыннан білген редакция кішілерінен мен қалдымда енді İjat kişilerine şu Raul Gımadıyev ise. Şolay bit, şolay. Niyaz'ın şiirlerin tanışkına okup bulmayın. Şın jonu aşağı uzdırıp yazgan üzerinin söz degen şiir kitabını neçe mektep aktarıp çıkkanmıdır. Onun her birisine Necip etmişlik, her birisine toxtalıp uylanasın. Bu nerse etirge tiledim eken dep. İkinci kat uylagandagına onun jonundan sızıp çıkkan moңu, күнүлери, яратуы, сагынуулары бүттүнүсү да көз алдына келе. Мөхәббәт темасына яза икән, ул ниндидер синтетик шигырь түгел. Мен сени яратам, чәчләремне таратам дип язмый ул. Оның бәхри ялкыны, жаны, бүткүн нерсеси дә чагыла. Мәсәлән, күзләреңә ди ул карап бер күрсендем, читкә борылып авыр суладым. Әйләндерде дөнья тулгандырды, язмышларның агым суларын дип яза ул.